Imyaka 68 irihiritse u Rwanda rugize amahirwe yuko havutse intwari izirusha ubutwari, intore izirusha intambwe, Perezida mwiza mu mateka y'isi ndetse no mu mateka y'u Rwanda by'umwihariko Perezida Paul Kagame, kuko ku itariki 23 Ukwakira 1957 mu muryango wa Asteria Bisinda na Deogratias Rutagambwa bagize amahirwe umugisha udasanzwe wo kwibaruka umuhererezi bucura mu bana batandatu bamwita Paul Kagame. Yabaye amahirwe akomeye cyane ku banyarwanda batuye u Rwanda uyu munsi, miliyoni zirenga 13 zituye u Rwanda zigira amahirwe yo kuzagira amahirwe yo kuyoborwa na Perezida Paul Kagame. Tugiye kugaruka rero ku mafoto adasanzwe ayo wabonye ntayo tigeze ubona agaragaza ubuzima budasanzwe Perezida Paul Kagame yabayemo kuva kivuka ndetse no kugeza uyu munsi, aho abanyarwanda bashima ubutwari bwe, aho abanyarwanda bashima ubuyobozi bw'agatangaza ageje ku banyarwanda n'iterambere ridasanzwe. Reka dukurikire aya mafoto nidusoza turaza kubagezaho amateka mu buryo burambuye ya Perezida Paul Kagame. Iyi foto ya mbere yafashwe mu myaka hafi 68 ishize, kuko niyo mu Gushyingo 1957. Uhereye ibumoso ni Muzehe Mutembe ubyara Kagame muri batisimu, uteruye umwana na Agnes Bezige nyina muri batisimu. Umubyeyi we Asteria Rutagambwa na Gatarina Bushayija wari inshuti y'umuryango. Iyi foto tugiye gukurikizaho nubwo yavukiye mu Rwanda ntiyabashije kurukuriramo kubera ubutegetsi bubi bwariho. Aha ni Perezida Paul Kagame akiri umwana ubwo yabaga muri Uganda. Iyi foto dukurikijeho ni foto igaragaza Perezida Paul Kagame ari kumwe n'abana bagenzi be, kuko yarangwaga no guca bugufi. Iyi foto ikurikiyeho ni y'umwamikazi Rosalia Gicanda ari kumwe na Perezida Paul Kagame mu 1977 yamusuye. Icyo gihe Kagame yari afite imyaka 20. Iyi yo mubona ni Paul Kagame ari muri 27 batangije urugamba rwagejeje Museveni ku butegetsi bwa Uganda. Ngira ngo murabona Museveni imbere na Kagame hagati ku murongo inyuma. Aha ni Perezida Paul Kagame na Jeannette Kagame bakora ubukwe ku itariki 10 Kamena 1989. Iyi yo mubona ni Major Paul Kagame wemeye guhara ubuto bwe aza kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu mu bihe byari bikomeye. Iyi foto yo mubona ni Major Paul Kagame ayoboye ingabo ku rugamba rwamaze hafi imyaka 4 agatabara abanyarwanda by'umwihariko abatutsi bicwaga. Iyi foto mubona ni Major General Paul Kagame aganira na James Kabarebe wari mu bayobozi bakomeye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Iyi foto mubona ni itangazamakuru ryifashishwaga mu ntwaro ikomeye cyane RPF Inkotanyi mu gusobanura intego y'urugamba rwo kubohora igihugu. Aha Paul Kagame yaganiraga n'abanyamakuru ku murindi w'intwari. Aha Perezida Paul Kagame yarahiraga ku itariki 19 Nyakanga 1994 nka Vice Perezida w'u Rwanda, atangira inshingano ndetse akaba na Minisitiri w'Ingabo. Iyi foto mubona rero Perezida Paul Kagame yasohokaga mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ku wa 17 Mata 2000 amaze gutorwa n'inteko ngo ayobore u Rwanda. Aha Perezida Kagame muri 2003 yarahiraga muri Stade Amahoro imbere y'imbaga y'abanyarwanda n'inshuti zabo. Iyi foto mubona rero ni umuryango wa Perezida Kagame ubwo witabiraga irahira rye muri 2003. ngira ngo murabona ba Ange bakiri abana. Iyi foto ikurikira ni ifoto ya bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika bari bitabiriye irahira rya Perezida Paul Kagame muri 2003. Perezida Kagame hano yashyiraga umukono ku ndahiro ye mu mwaka wa 2003 ubwo yatoyerwaga kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Aha ni muri Kanama 2010 ubwo hatangazwaga ko Perezida Kagame yatsinze amatora ku majwi 93% agatorwa kuyobora manda ya kabiri. Perezida Kagame hano rero yarahiriraga kuyobora u Rwanda muri manda ya kabiri y'imyaka 7 yatangiye muri 2010 ikarangira muri 2017, ndetse aha yashyiraga umukono ku ndahiro nyuma yo kwegukana intsinzi mu matora yo mu mwaka
w'ibihumbi 2010 tariki 18 Kanama 2017 ubwo Perezida Kagame yarahiraga kuyobora u Rwanda indi myaka 7 nyuma yo gutsinda amatora ku majwi 98.7%. Ahangaha ni umuryango wa Perezida Paul Kagame umuhora hafi muri buri ntambwe ateye ahabyari 2017 amaze kurahira kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Aha Perezida Kagame yashyiraga umukono ku ndahiro ye muri 2017 muri Stade Amahoro i Remera aho Jeannette Kagame yari ari iruhande rwe. Iyi foto murayibuka neza cyane, ni Perezida Paul Kagame ubwo yarahiraga kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 5 yatangiye mu mwaka wa 2024. Aha nubwo yari amaze kurahira kuyobora u Rwanda muri 2024, Perezida Kagame yashyirijwe ingabo nka kimwe mu birango by'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo hafatwaga amashusho ya filime Mbarankuru The Royal Tour, Perezida Kagame yagaragaye akina tennis, umwe mu mikino akunda, ngira ngo muramubona. Iyi foto yo yatunguye benshi ubwo mu mikino y'amaguru, umupira w'amaguru yarari gutera ruhago ari guconga, ndetse abanyarwanda barabyishimira. Aha Perezida Paul Kagame yarari kudunda baro ya basketball, ngira murabizi ko ari n'umukunzi wa Golden State Warriors. Dugiye kuri iyi foto, ahangaha yarari gutera baro muri panier ari kumarika, ngira murabizi ko umukino wa basketball n'umwe mu mikino akunda, akaba yanatwubakiye arena. Aha Perezida Paul Kagame hari muri Nzeri 2017 ubwo yari atwaye igare mu ifatwa ry'amashusho Film Rwanda Royal Tour. Ahangaha ni Perezida Paul Kagame muri siporo rusange izwi nka Car Free Day ku itariki ya 5 Gicurasi 2019, ngira ngo murabizi akunda kuyitabira siporo. Iyi foto mubona ni inshuti, ngira ngo murabizi ni inshuti y'umuryango yari ateruye Cyomoro ndetse na Jeannette ateruye Ange Kagame, ngira ngo murabibona. Aha yaragiye gutanga Ange Kagame ku itariki 6 Nyakanga 2019 ubwo binjiraga mu cyumba cyabereyemo ubukwe. Iyi foto mubona ni ifoto y'amateka ubwo umuryango we bishimiraga Ian Kagame wari umaze kuba ofisiye mu ba ofisiye bashya binjiye muri RDF ku itariki 4 Ugushyingo 2022. Aho bari muri The Royal Military Academy Sandhurst, Perezida Kagame yitabiriye graduation ye. Iyi foto mubona akaba ari Perezida Paul Kagame n'umuryango we bari mu byishimo basanzwe bagaragaraho. Iyi foto rero ni umwuzukuru wa Perezida Paul Kagame ubwo yamusanga ku kazi akamwibutsa gufata akaruhuko ka pause. Aha rero hizihizwaga, ngira ngo muri kumubona ko yari ari kumwe n'abuzukuru be bishimye cyane, ari kumwe na Ange ndetse na Jeannette bishimye cyane, ndetse abuzukuru be abakunda cyane babiri, uko ari babiri abakobwa babiri, bakaba bamwita grandpa. Aha rero abayishimana nabo rero bakarya n'agafoto. Aha Perezida Paul Kagame yitaga ku mwuzukuru we ari kumuha amata avuga ati nywa amata mwana wanjye, nywa amata mwuzukuru wanjye. Ngira ngo nkuko mubibona rimwe na rimwe bajya banitabira imikino muri stade cyangwa muri arena akishimana nabo, ibintu abantu benshi bakunze gukunda. Nkuko twabibabwiye rero tugiye kugaruka ku mateka akomeye cyane ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, umugabo ukundwa n'abanyarwanda, umugabo ukunda abanyarwanda kandi ukora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bw'umunyarwanda bube bwiza, ukora igishoboka cyose kugira ngo umuturage wo hasi atere imbere. Yahinduriye amateka u Rwanda, ahindurira amateka abanyarwanda ku rwego rw'isi. Perezida Paul Kagame rero arizihiza isabukuru y'imyaka 68 kuko ku itariki nk'iyi ngiyi hari kwa gatatu tariki 23 Ukwakira 1957 umuryango wa Asteria Bisinda na Deogratias Rutagambwa bagize amahirwe
umugisha udasanzwe wo kwibaruka umuhererezi mu bana batandatu bamwita Paul Kagame. Aya mahirwe nago yari aya Asteria Bisinda na Deogratias Rutagambwa gusa, ahubwo yari amahirwe ya miliyoni zirenga 10 ubu zitiye u Rwanda zikomeje kubona amahirwe yo kuba ziyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ndetse na miliyoni zirenga 100 zituye umugabane wa Afurika ndetse n'amamiliyaridi atuye isi abona ubuhanga budasanzwe bwa Perezida Paul Kagame, dore ko amahanga turavuga Abanyamerika, Abanyaburayi ndetse n'abandi baziya bose, Australia n'ahandi, bishimira kugera mu gihugu cy'u Rwanda bakarusura bakabona ibyiza u Rwanda rumaze kugezwaho n'uyu mugabo udasanzwe. Inkuru y'ubuzima rero bw'umwihariko bwa Perezida Paul Kagame yatangiriye ku itariki ya 23 Ukwakira 1957 nibwo yatangiye, kuko yavutse mu bihe byari bigoye, byari mivangura rishingiye ku moko. Nyuma y'imyaka 4 gusa yahunganye n'umuryango we bajya muri Uganda. Mu buhungiro Kagame yatangiye amashuri abanza muri Rwengoro, ayarangije akomereza ayisumbuye muri Ntare School no muri Old Kampala School. Yari umunyeshuri w'umuhanga kandi wagiraga gahunda. Nyuma yaho umutwe twaje intwaro wa Frenaza washinzwe na Yoweri Kaguta Museveni n'ingabo za Tanzania bakuyeho ubutegetsi bwa Idi Amin Dada mu 1979. Kagame n'izindi mpunzi z'Abanyarwanda biyemeje kwiyunga kuri Museveni. Mu 1980 muri Uganda habaye amatora y'umukuru w'igihugu, bitangazwa ko Milton Obote yatsinze, ariko Museveni agaragaza ko habayemo ubujura bw'amajwi. Mu mwaka wakurikiyeho yashinze umutwe wari ufite intego yo gukura Obote ku butegetsi. Kagame, Fred Rwigema n'izindi mpunzi z'Abanyarwanda bifatanyije na Museveni n'Abanya-Uganda bari bamushyigikiye muri urugamba rwatangiriye muri Kabamba muri Kashyantare 1981. Muri Werurwe 1986 bakuraho Obote. Mu mutwe wa NRA Kagame yarashinzwe ubutasi, na nyuma yaho Museveni atangiye kuyobora Uganda yabaye umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare. Tariki ya 10 Kamena 1989 Kagame yashakanye na Jeannette Kagame wari warahungiye muri Kenya, akaba n'umwe mu Banyarwanda bifuzaga gutaha mu rwababyaye. Nubwo ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal bwari bwaravuze ko ibyo bitazashoboka. Kagame na Jeannette babyaranye abana 4: Ivan Cyomoro Kagame wavutse mu 1990, Ange Kagame Ingabire wavutse mu 1993, Ian Kagame wavutse mu 1996 na Brian Kagame wavutse afite imyaka 24 y'amavuko. Ubwo General Major Fred Rwigema n'izindi mpunzi z'Abanyarwanda batangizaga urugamba rwo kubohora u Rwanda tariki ya 1 Ukwakira 1990, Kagame yaragiye kwiga amasomo y'igisirikare mu ishuri rya Fort Leavenworth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kagame akimenya ko Rwigema yiciwe ku rugamba yafashe icyemezo cyo kuziba icyuho. Akigera Kagitumba yakoze amavugurura akomeye mu mirwanire y'urugamba, araruyobora kugeza ibohoye u Rwanda tariki ya 4 Nyakanga 1994. Ubwo RPA yari imaze kubohora u Rwanda yashyizeho guverinoma y'umwe. Icyo gihe Pasiteri Bizimungu yabaye Perezida, Kagame aba Vice Perezida na Minisitiri w'Ingabo kugeza muri Mata 2000 ubwo Inteko Ishinga Amategeko yamutoreraga kuba Perezida w'u Rwanda. Muri Kanama 2003 habaye amatora y'umukuru w'igihugu, Kagame ayatsinda ku majwi 95.5%. Yatsinze n'ayabaye muri 2010, 2017 na 2024 ku majwi ari hagati ya 93% na 99%. Aya matora yashimangiye icyizere Abanyarwanda bamufitiye gushingira ku ntambwe ikomeye u Rwanda rwateye mu iterambere kuva yatangira kuruyobora. Ange Kagame mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru muri Kanama 2014 yasabwe gusobanura umubyeyi we. Mu magambo make yasubije ko ari umugabo ukomeye w'umurwanashyaka.
yagize ati mbaye nshatse kugaragaza uwo papa ari we mu ijambo rimwe navuga ko ari umurwanashyaka yanyuze mu nzira z'inzitane ariko byaramwubatse ntibyamuciye intege mwemera nk'umugabo ukomeye mu buryo ntagereranwa. Kagame ni umukunzi ukomeye wa siporo, akunda gukina tenisi, akaba umukunzi w'ikipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal na Golden State Warriors ikina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere ya basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika NBA. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru tariki ya 10 Nyakanga 2020 yagize ati nshaka umwanya wo gukora siporo nkakina tenisi, ngakora ingendo z'amaguru, nkunda kureba umukino wa basketball, football, mbese imikino itandukanye naba ndaho ikinirwa cyangwa ndebera kuri za televiziyo. Nk'uko Ange Kagame abivuga ku banyarwanda benshi, Kagame ni umubyeyi utagereranwa, kuyoborwa nawe ni amahirwe barusha abandi banyafurika. Ndabashimiye cyane. Ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye.